Kembali Fibro, bajus ngoten man pe ke channel ke jonga te menta ke sngi dan sha ne sha umroi pe kin dan sha ne sha umroi airport kene te ngi wan ban shoot ya ke film Love and Sora te ngi la jandap menta ya kene ke film ngi mut ban pen mi hapo Hello Meghalaya te ngakar pat i Fibro pin ya download te uap Hello Meghalaya basah pe ya kene ke film anda pikpa ban i te menta hang ne ngadan lang ban i make up artist jongi ini ni di pila rada pi dan kam te sa angkai te ngi dan lang hang ni ha bayawan lang ru ngi dan gini hakali gini te u kameraman ulari lapet kani ke airport sha umrai kani te aman pen ingai kini ki aktor mah Uni udah bilang, kini police script udah bilang, Devi, ti uni udah uman bah, uni police script itu director jungi, madu ukar sentiu itu, bantu sentiu patnya, ti itu uman bah, itu Devi, itu Devi di Madras ini, ti iba careful, iba ya rapi iba, cameraman kini ki bam dah ukwai, yang menaban kam handsome. Ti kamera jengi bala reach kendang kameraman. Itu ina konsentrate ka phone pa. La konsentrate pala ka phone lang sur. Itu i makeup artist jengi bala style bah. Basan bah. Begini. Lady umso bashit pala. Sporting ka kani ke airport kani itu na kinti apa tu cucu kinti pertama ini pe ini actress Jenny dang bom pani puri hangni dia ini director hangni dang bom dukwai dia ini itu lang kelet ini ada ngam terera ta pe mo kong pe ni actress Jenny idang bam penipuri hangni dia mat i director dang bam dukwai te bam penipuri ti kom tu gila apa sih bakal jong kani ka vlog ingin second continue biang kiwi pati video mo bye bet ngelawan kek sabri am ngam dan pasti ngelak sang ha sabdi ban kini ki sop priam kita sop priam basong sabdi ba kini kita ya bye 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 man bha